Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lina laka ke Maulana Daoud Abdul Karim Ochago Al-Islah Institution. Kamu ofisinya renaya Al-Islam Institution re rata gore re le tsebishe kudu lena bao le tla ba go le theeletša ba le tšea melaetša ya rena ya Islam. Yona ke tlo e ruta ka leleme la gešo la Sepedi. Tše dingwe tša dithuto tšeo ke tla laetšago ke gore ke tla thoma ka go bolela ka thuto ya ka se-Arabu mo e le gore re bolela ka Allah. Allah e le go yena mmupi wa tšohle, leina le Allah ke se-Arabu. Gomme Allah ke Modimo wa lerato, ke Modimo wa ramatla otlhe. Islam e re ruta mo go Allah gore Allah ke yena Modimo fela o tee, ga go yo a tshwanago le yena. Allah ebile e le mmupi goba mohlodi wa tšohle magodimo le mafase. Ke yena a tlhotšeng tšohle tše re di bonago le tšeo re sa di bonego, tša magodimong le tša mafaseng ka moka. Di dirilwe ke yena le tsebo di tsebja ke yena. Se sengwe gape ke gore re tsebe re elele gore Modimo ga a belego ebile ga a belege. Ka boripana ke le ka gore Modimo ga a na le batswadi. Mang le mang yo a phelago a ena le batswadi ga ka se tsogile a tšea boemo bo ba Allah e le yena Ramasedi, gobane rena re ditlhodiwa tše di tlhotšego ke yena. Gape Modimo ramatla otlhe ga a na mathomo ebile ga a na mafelelo. Ka Sejatlhapi o re mmitša gore ke Alpha ebile ke Omega, ga a na mathomo ga a na le mafelelo. Pele ga nako e bantše a le gona, le mafelelong a nako o tla phela a le gona. Gape ra elelwa gore Modimo ga a na meloko le metswalle le lefelo leo la mo a belegetšego gona. Rena re lego diphedi, re lego ditlhodiwa tša gagwe, re na le meloko le metswalle le mafaseng a re belegetšego gona. Gape ra elelwa gore Modimo ke mmupi, tšohle ntle le yena ke di bopiwa, go di swana le dithaba, magodimo le mafase, rena re leng batho, mangeloi, dinoka le tšohle tšeo e leng gore di ka no ba e le gore re palela go di hlatha. Yena Modimo yena o mamosleme re bolelago ka yena, re šetše re boletše gore ke Modimo wa lerato, ga a gona moka yena. Re ka no itšea gape gore re elelwa gore thuto ya rena ya maleba ka mo Islam e re ruta gore re tsitsinkele gore Modimo re se ke ra mo kopanya le selo. Modimo ramatla otlhe ke yena a le tee. Islam e re ruta gore re rute batho gore Modimo ke yena a le noši, ga re mo garoganye le selo. Thuto ya bobedi, re tla thutong ya bobedi eo e leng gore re tlo ruta ka ga Islam. Motheletši a ka ipotšiša gore a Islam e ra goreng. Islam ke lentšu fela le le tšwang go se-Arabu, le tšwa go
lentswana le salamu e leng gore ke khutso, ka English ka sejatlhapi re bitša gore ke peace. Islam ke e nngwe ya ditumelo tšeo e le gore di gona mo lefatsheng. Re tla ba re bala ditumelo tše dingwe go tshwana le tumelo ya Sejuda, wa ba le tumelo e nngwe gape ya Sekreste. Mo go ditumelo tše tharo, ya mathomo ya kgale ke tumelo ya Sejuda, ya bobedi e le tumelo ya Sekreste. Islamu ya buša ya ba tumelo ya mafelelo mo ditumelo ka moka. Islamu e re ruta kang? Islamu ke tumelo ya go obamela melao ya yotlhe ya nnete go boteng ba Modimo. Ya buša gape Islam ke tumelo ya go tsošološa tumelo ya nnete boteng bja Modimo, go tshwana le tumelo tša baprofeta botlhe ba Modimo. Ka ge re tseba gore botlhe baprofeta ba Modimo ba ile ba ruta tumelo ya boteng bja Modimo. Ke seo ka boripana ke se tlhalosa gore go ruta boteng bja Modimo ka boripana se bitšwa gore ke Islam. Ka tšwela pele gape ka re tumelo ya go tsošološa tumelo ya nnete boteng bja Modimo, go tshwana le tumelo tša baprofeta botlhe ba Modimo. Yona Islam ke tumelo ya khutšo. Go na le khutšo ka gare ga Islam. Ke tumelo ya lerato. Go na le lerato ka gare ga Islam, le toka merafeng yotlhe ya lefatshe. Ke tlhalosa gore Islam mang le mang yo a rata go tsena ka gare ga yona a ka tšwela pele a dira seo, e lego ge e le gore Islam a se tumelo ya motlhobo o motee fela. O ka ba mo-Arabia, o ka ba moisimane, o ka ba Mosotho, o ka ba ditšotšotlhe, o ka ba o etswa nageng ya China goba o etswa nageng tše dingwe. Islam e amogela motlhobo mongwe le o mongwe. Ka tšwela pele gape ka re Islam e dumelelana le puku tše kgethwa e lego testamente ya kgale, e lego yeo e ilego ya tlišetšwa Moše, e bitšwa gore ke Torah, le testamente ye tala ye ntswa e le testamente ye le gore e ile ya tlišetšwa Jesu Kriste, e bitšwa gore ke Gospel of Jesus. E upša mo go di testamente tše pedi, e lego ya kgale ya Moše le ye tala ya Morena Jesu. Di swanetše e be tšeo e leng gore ga saka tša fokotšwa goba tša tlaleletšwa ke bangwadi ba dibaebele, gobane Baebele tša gane jwalo tša sejwalejwale di arogantšitšwe ka diripa tše dintši. Re na le bangwadi ba bantši go le Baebele. Eupša Islam e dumelelana go testamente ya kgale le ye ntswa tšeo e le gore e be e le tša mathomo, re di bitšwa gore ke the original Bibles. Ka yona thuto ye ya go le ruta ka ga Allah, gore Allah ke mang, le thuto ya go le ruta ka ga bodumedi bja Islam. Nka thabela gore wona molaetša o ke sa tšwa go lefa wona ke wona wa nnete o e le gore na ma-Muslim a mo Al-Islah Institute re le ruta wona go oketša tsebo ka ga Islam ka leleme la Sepedi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ke a leboga.